I posljedno i da, to sam ja konto i kao što vidite danas ćemo malo igrati Baldi Basic. Zašto da ne? Ovaj put hoću da pređem, hoću da pređem. Tako da ovaj put ćemo preći, ići ću ovaj put na ova vrata, znači bit ću bliži da pobegnem. 15. 2. Mrš. Aktivni fantastik. Lipi. Aga. Dobro, to je bilo malo cringe. Evo ga. 9. Minus 1. Oh my god, so crazy, man. Dobro, to ne su šta je bilo, ali dobro. Evo ga, i brže smo izašli na ovu stranu, tako da to sam i želeo, ali neću mnogo. A sad sam utrošio vrijeme za to. Evo, već je tamo. Sam samo jedna vrata, verovatno iza mene. Idemo prva vrata koja ne znam gdje su, tamo su, vidim ih. Bolje bi bilo da skrenemo ovamo. Uzmemo sodu. I idemo tu. Otvorimo. Mislim da je minus 1. 16. Neki brojevi. Dobro. Uzet ću makaze. Dobro. Koliko vidim i ovamo može. Malo se loše čuvam. Dobro, idemo se vratimo se. Idemo još jedan krug. Da povede desno starta. A nama je sad. To ne čekati, imamo odmah, zato što to kad bežimo od ovog Baldija mutavog, ta ću to da uradim. Ovdje i direktor ide. Ne, malo sam pogriješio se. Ajde iću tamo. Da mi je ova čarapa pokazala. Ovo je zaključeno, naravno. To je barem mislim, ne znam da li je zaključeno. O, jedan coin. Evo ga. Sad možemo na ovo malo. Hoću ići. Shit. Malo, evo. Nadam se da me doučila nič neće. Ne. 4. Minus 1. Neki random brojevi. Pogledaj. 4 knjige od 7. Shit. Već je tu. Što mrzim tu meklu, druže. Šta je ovo? Puška nekta, o bože. Welcome to Baldi's Basics in Education and Learning. That's me. Ajmo opet da pokušamo. Oh, Da. welcome to my schoolhouse.
Now it's time for Окей, everybody's sad, favorite subject, math. Веру, Answer the three все, больше questions зараз correctly, then you успеет. might get some. You're doing fantastic. Сам. You got it. Rock Я on знаю. one. Ось добре. Ви знаємо, добро їм друг. You did great. Come here and get your prize. A shiny quarter. Problem one. Нула. You're doing fantastic. Nice You're one. doing fantastic. Бак. Добре. Idemo na ova vrata. Malo se fokusiram, zato se manje čujem. Zalo piše mi vrata bruže. Ne čujem ga vi. Eto, tamo što sam rekao. Ajde dođi. Dođi. Evo ovdje. Gdje je Baldić? Dobro, sam mi više ne trebaš da ti ja kažem, majko. Evo šta se desi kad ne znaš matematiku. Znači ako je 7 plus 7 14 i 6 je za 1 manje od 14, to je 14 minus 13, znači 13. Hvala Bogu. 6, ne 66. Nešto. Evo ga. Zašto? Zašto bi da se plejaš? Igraj se sa direktorom. Pa gdje? Idemo tu. Tu idemo. Dobro, nije sljedeći. Stavat. 2. Mrzim. Mrzim bak. Tako smo ovo već tu. Gdje? Halo! Ljudi! Neću se. Nema šanse. Pa gurni me brže malo. Eto došlo. Beži, beži. Ej! Baš ja tebi. Okay, great. It's mine now. Što mi je? 15 seconds. Detention for you. Mrš! Your parents will hear about this one. Ajde brže! Looks like it's sweeping time. Shit iza mene! Uzmi! No running in the hall. Mrš, baš me briga. 30 seconds. 30 sekundi, a ti stvarno nismo. Your parents will hear about this one. Me zabolelo ovakad nešto. Sine. Evo ga, zdravo. Zdravo, Baldi. Sram te bilo, beži bre.
Ja. Ne, ipak ću papate, Vivaldi, čao!